balam Kırgızstan. Balamızı ötkörбөйт. Balаңызды өткөрбөйт аба? Ооба. Кайрылдыңызбы буга чейин? Кайрылдым. Кимдерге кайрылдыңыз? Özbekistanlıkla bardığına çıksam balam kalsın dedim. Karoç adamım çok bu жерде. Köşede kaldım. Bugün 10 gün oldu. Kıyığım Melisalar menen jatıp жүрүp sizге sögürdüm. Tabağımdı berip jiberdi. Balam için beni şu жерде şunday balam korlap жүрүпмүн. Balamды таштоочу жерим жок менин. Barıcı canım basa men bu yerlerde bunday kılıp жүрбөйт. Kırgızstandın kaysı жеринен элеңиz негизи? Жаламат облас. Сумудан. Канча жыл болду эле турмушка чыкканыңызга? 12 жыл болду. Kança balаңыз бар эле? 1 эле уулум бар. Kança жашта азыр? 12 жашта, 10 жашта. Жолдошуңуз бир санда балам эмне кылам дейт? Жолдошум Москвада. Жебеттен калачым. Жени пулу жок, кыйналдым. Ол жерде жашап жүрүп 2 ай жашадым. Үйүнө өтүп кетейин десем өтө албадым. Үйдөгүлөр акча салып ошонусу менен жүрдүм. Акыры жол ачылыптыр деп кел сен баламды өткөрбөйт, сен кетесиң деп мен баламды каерге таштаймын. Balamды таштоочу адам болгондо таштап өтүп барып кайра кайтып келип ачылганда баланы алып кетет элем. Balamды таштай албайм мен, баламды эч жака таштай албайм. Кароочу адамым жок менин. Бул жакта тууган уруктарыңыз эмне деп атат? Эч ким жок. Эч ким жок Кыргызстанда, эч ким жок. Болгондо таштап коет элем. Болсо мен таможнийде 10 күнлөп таможнийде жатам элем. Таможнийде жатам. Kayın jurtuңуз эмне dedi? Kayın jurtum. Кабары барбы? Жок. Жок, эч ким жок. Квартирада жашайм мен. Квартирага акчам калбады. Hiç veremiydim ben mesela. İçinde boğazından konuşacaksın. Baskı yollayacağım diye hakkı ver olaydı mı bunu? Ayrıca hakkıla diyor. Kemazla ötü yaptığın şeyler. Ece su çaçın daha ver. Ece su çaçın içine. Sen toşmayın. Çakır koyduk. Şöyle yapılan bulamaz mısın? Özbekistan'da tek yanımı sahip babası. Allah Türkiye'nin boğazına sahip ol yaptınız. Kızımızın geçeydi. Ötken intervyu alganlar şu sebep deydi. Biroq hech qanday taможнийде yotsan 3 kundan beri. Sen ketmaysan. Haligi yozganlarini o'qisangiz, tabiiy bo'lasiz. Shunaqa nomard bo'lar ekan. Men rossiya yomon gapirib
chiroyli nasihatlar ham qilib yozma. Allah eri Moskvada ekan. Qani mana Moskvadan kelayapman. Keling qog'oz. Asal debdi, sen 3 talaqsan, talaqingni berdim. Yo'qolagan yeringda yashav deb qoldi. Ashundan ustunni sana bu. Jallovatda tug'andari bormi? Jallovatda tug'andari bormi? Qirg'izning qiziga Jallovatda. O'zbekistonlik kelin ekan, kelin tushgan. O'zbekistonda ekan o'zini bolasi Qirg'iziston pasport. Bola Qirg'iziston grajdan ekan. Bolani tashlab ketasan deyapti. Bitta o'g'limni tashlamayman deyapti. O'shanda bola Jallovatlik bo'ladi-da. Qirg'iziston grajdanida Jallovatlik ekan bu. Ha, Jalobotdan keyin. Jallovatlik bola. Endi O'zbekiston bolasini tashlab ketmaydi-da. Kim bolasini ko'chaga tashlab ketadi? O'zbekiston fuqarosi ekan, Qirg'izistonga turmushga chiqqan ekan. Bolasi Qirg'izistonning bolasi ekan. Xo'jayin nima deydi? Turmush o'rtog'i Qirg'iziston ekan. Bu qiz O'zbekiston fuqarosi. Bu yerda ne qilib yurayotganda sizlarga qo'shilib? O'tkazmayapti-da bolani. O'zbekiston o'tkazmayapti. Bolang qolsin, O'zing ketasan. O'zing ketasan deyapti. Ena bilan bolani ajratsa Allohga ham xush kelmaydi.